Ke a lamogela mo sessioneng ya rena ya boraro ya Ebangeli ya mmusho wa magodimo, The Gospel of the Kingdom Part 3. And ke a le dumedisha, ke a leboga for go connecta, and thank you so much for go subscribe. Ke leboga kudu, especially le di-comments tse e leng gore le re shiela tsona, le share feedback ya lena. They are very lovely, di a kgahlisha and very encouraging. So thank you so much. Thank you so much. Ke thaba kudu go kwa go tswa go lena. So the Gospel of the Kingdom, Part 3. Reference scripture sa rena mo seriesing e ya rena ya Ebangeli ya mmusho wa magodimo ke Matthew 24 verse 14. Matthew 24 verse 14. Ka Sepedi e re, gomme taba ye botse ye ya mmušo wa magodimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di ikwe e be gona go tlago mafelelo a lefase. Ke bušeletše e re, gomme taba ye botse ye ya mmušo wa magodimo e tla begwa lefaseng ka moka gore ditšhaba ka moka di ikwe e be gona go tlago mafelelo a lefase. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Mo sessioneng e fetileng re bone ka go bua gape ga Morena Jesu gore why Morena Jesu a tsamaile and why a bua gape. And mo sessioneng e ya boraro re lebelela gore re ka itukiša jwang for go bua ga kgoši ya rena Morena Jesu. How do we prepare ourselves for the coming of our King, the Lord Jesus Christ? Rena bjale ka kereke goba makoti wa Morena Jesu re itukiša jwang for go bua ga Morena Jesu, because makoti o mongwe le o mongwe ga a tseba gore ka letšatši le so ke tlo nyadiwa, or let's say o expectile gore monyanya o tlo ba ka nako e so, makoti wa itukiša. So le rena jale ka makoti wa Morena Jesu re santse re itukišetše for go bua ga Morena Jesu. And gore o amogetše Morena Jesu mengwaga e itšego or years ago or even maloba or mabane does not guarantee gore you will be ready when the last trumpet sounds. So the concept ya gore once saved, always saved ke maaka, because to be raptured or ke itlhalose ka Sepedi go bušetšwa godimo ke Modimo, or to be raptured re swantse re phele bophelo bo e leng gore bo go Morena Jesu. We must remain in Christ, walking in holiness. Re phele bophelo bo e leng gore re neetše, bophelo bo e leng gore bo surrendered, a surrendered life. Re be obedient. We must live an obedient life. We must live in the fear of the Lord. Re phele in the fear of the Lord, and daily re fellowship le Morena Jesu or le Modimo wa rena, re kreye re le go Modimo. Amen. And ra tseba gore dilo tša go swana le sebe or sin ke dilo tše e leng gore di amologanya batho, or they separate us from the Lord. So re swantse re kgonthišiše gore ga re dire dilo tše e leng gore di ka re kgaoganya or di a re tloša bogoneng ba Modimo, re phele re le go Modimo, because ga re tsebe nako e leng gore o tlo boa ka yona. Batho ba bantši ba tšea nako ya bona ba debata ka nako ya go bua ga Morena Jesu gore o tlo bua ka kgwedi ekwe, a bua ka ngwaga o, a bua ka letšatši le. And nnete ke gore nako ya go bua ga Morena Jesu e tseba ke Modimo fela. So sa rena bjale ka makoti re phele re itukišitše. Matthew 24 verse 36 ya re botša e re, ge le letšatši le nako ya gona ga go yo a di tsebago. A re le barongwa ba le godimong le yena morwa Morena Jesu ga ba di tsebe, ga ba tsebe nako tšeo, or ga ba tsebe nako eo. E tsebja ke tatagwe fela, e tseba ke Modimo fela. Only the Father knows the timing when the Son should come for his bride. And re bona gape 1 John 2:18 e re botša gore ge re bona molwa le Kreste a buša lefaseng, when we see the Antichrist ruling the world, this is a sign that shortly after the Lord Jesus Christ will come. And then 2 Thessalonians 2 verse 3, Apostolo Paul wa re botša gore re ska be ra fora ke motho ka mokgwa ofe le ofe, gobane letšatši leo
le ka se tle go sešo gwa tla bogelogi or bogelogi bja mafelelo. Bogelogi bja mafelelo is the great falling away, apostasy. A re go sešo gwa tla le molwa le Kriste, the antichrist or ragopo, or a setšo a tšwelela yona eo a tswaletšego tahlego, the son of perdition. So Apostle Paul wa re botša gore re ska be ra forwa, because go tlo ba le a great falling away, apostasy, and then after the antichrist, and then morena Jesu a boa. So re bona gape first Timothy 6:15 e re botša gore go tšwelela ga gagwe go tla tlišwa ka nako ya gona, go tlišwa ke Modimo. So ke Modimo fela yena mmušanoši wa legodimo, kgoši ya dikgoši, morena wa marena, a tsebago nako eo. So re ska be ra forwa ke batho, or le rena re ska be ra senya nako re engage go di-debate tše e leng gore di ka se re gole, re lebeletše gore ka letšatši le o tlotla mara re sa itukiše. So go bohlokwa gore re itukiše and to know re tlo lebelela gore ke eng se re santseng re se dire bjale ka makoti wa morena Jesu, or kereke goba balatedi ba morena Jesu, gore re itukiše. Hallelujah. So selo sa mathomo se re ka se dirang ke gore re lokiše dipelo tša rena. We must prepare our heart and our soul for the coming of the Lord Jesus. Go bohlokwa gore re icheke every day gore e ka ba ke sa eme gabotse go Modimo, ke sa eme gabotse le Modimo na. So re santse re kgopele moya o halalelang daily, gore moya o halalelang nsetše, mpontšhe pelo yaka, the true motives, the true intents of my heart. And go setšheng pelo ga rena, re ska be ra berekiša di-opinions or di-report tša batho go terata, but re tshepe moya o halalelang gore e be yena a re thušang, a re bontšhang maemo a dipelo tša rena, because yena ke yena fela a ka re fago nnete ka maemo a dipelo tša rena. Because sometimes go rely on the ratings tša batho or feedback ya batho, o tlo ka batho ba botša gore motho o na le pelo e botse, motho o lokile, wena o lokile ga botse. But the thing ka batho ke gore batho ba go fa feedback based on what they see, or based on how you make them feel, or based on what you do for them. So if o direla batho and then dilo tšeo ba direlang tšona di ba thabiša, ba tlo go reta, ba go fa ditheto, ba go botša ka mokgwa e leng gore o lokile ka gona. But the moment o se hlwe o dira go ya le ka their expectation, ba thoma go go bona diphošo. So that is why ke re ska be ra tshepa di-opinion tša batho, ra di berekiša jwale ka feedback go terata maemo a rena go Modimo. O ska kwa motho a go botša gore jo wena anointing e leng mo go wena, or yo bogona ba Modimo. No, le ge motho a ka go botša gore bogona ba Modimo ke a bo fila mo go wena, the presence of God, ko re ga ke bolela le wena, o ska be wa di tšeela ja go tsena ka hlogong, but every day e ya go Modimo, Modimo e be yena a setšhago pelo ya gago. Because Jeremiah 17 verse 9, Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Pelo ya motho e radia go feta tšohle, ke e kgopo, e ka kwešiša ke mang? Even nna myself le pelo ya ka nka se ikwešiše, le wena yourself pelo ya gago o ka se ikwešiše. So pelo tša rena di tseba ke mohlodi wa pelo tša rena, ke mohlodi wa pelo fela ye e leng gore o tseba pelo. So re swantše re kgopele Modimo gore a hlole dipelo tša rena, a re bontšhe maemo a dipelo tša rena, gore re sokologe mo e leng gore re dirile diphošo gona, or mo e leng gore dipelo tša rena di thankgetše or di tšhilafetše gona. Kgoši Dafita Ramona in Psalms 139 verse 23 to 24 a rapela the same prayer, a re mphetle ke Modimo, o tsebe pelo ya ka, ntekole o bone khuduego ka go nna, ntebelele ge ke na le bobe gomme o nkiše tseleng ya go sa felego. Ke a e rata thapelo ka kudu-kudu, ke a e rata, e re mphetle ke Modimo, mphetle ka pelo ya ka, tseba pelo ya ka, ntekole Modimo. Kore o ya go Modimo a ikala a ra kute
selo modimo fehle ka pelo yaka kore o ntekole o bone khuduyego ka gare go nna and o ntebelele ge ke na le bobe gomme o nkiše tseleng e leng gore ga e fele tseleng e sa felego. Search me, oh God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. And if there's any offensive way in me, or if there's any wicked way in me, lead me into the way everlasting. So re santse re iphe nako re tle pele ga modimo le rena re ale mo pele ga modimo jalo ka bana ba e leng gore ga ba ute selo re tle re punukile go batho re ka ja ke dihlong tša go tšholla pelo tša rena but go modimo papa go rena ya re hlotšeng re santse re ye kore re bule dipelo tša rena re re modimo ke nna yo papa ke nna yo fehle ka pelo yaka o seke o seke wa ntlogela ke phela ka pelo e leng gore e tletše bobe pelo e leng gore ke e ntsho oh ke a se rata scripture se and ga re tla go modimo re ska tla ka di-prayer points tše dintšhi sometimes go a nyakega gore nke o no ipha nako o no tla go modimo gore o bolele one on one le modimo gore modimo mara pelo a ka e sa go thabiša pelo ya ka e sa hlwekile na mpontšhe gore pelo ya ka e sa eme gabotse. So in summary for point for point number 1 ya go prepare moya wa rena le pelo ya rena re santse re rapele for the purging of our heart gore modimo a re cleanse ga fetso re searcha a cleanse dipelo tša rena and ge re ntse re tswela pele in this process ya go ya go modimo go kgopela modimo gore a re bontšhe dipelo tša rena or for praying for the purging of our heart e swana le process ya ngwana a sa ithuta go tsamaya ngwana ga sa ithuta go tsamaya fela ewa but a fele matla because the end goal ke go tsamaya I mean wa bona mama le papa le bana ka molapeng everyone wa tsamaya so le ena o nyako tsamaya o nyako reach that stage mo e leng gore maoto a tile o kgone tsamaya so likewise le rena go tlo ba matšatši a e leng gore re dira diphošo especially ga o sa thoma ga o sa gola modimong le go šetša go tše modimong go na le mo e leng gore o tlo dira phošo o bolele le motho ka tsela e leng gore moya gago o tlo go tshwarawa mara sesi mo la gona ga la bolela gabotse or ga la dira gabotse and the moment moya o halalelang o go bontšha diphošo tša gago sokologa repent immediately o kgopele modimo a go hlatswe kgopele moya o halalelang a go thuše and if go na le ntho e leng gore e phela e go wisha every day e tšee go tekala go modimo o bula pelo ya gago mmontšhe modimo nna ke tshwenya ke ntho e so every time ke re ke a leka mara ya mpalela moya o halalelang nthuše lentšu la modimo la mpotša gore o mothuši wa ka ke kgopela gore o nthuše amen and go bohlokwa gore re neele ditho tša mmele ya rena goba re neele mmele wa rena go modimo we must yield our members especially megopolo ya rena mahlo a rena ditsebe tša rena melomo ya rena for sanctification even le matsogo a rena in fact our whole body because lentšu la modimo le re mebele ya rena ke tempele ya modimo so re santse re neele modimo mebele ya rena daily re go neeleng modimo mebele ya rena daily re re modimo ke wena kgoši ke wena bušago mebele ya rena and re avoide go bolela ka kudu re avoide dilo tše go bolela gore go dira dilo tše e leng gore di tlo kwiša moyo a galelelago bohloko re avoide go complaina re avoide lesebo go criticize batho ba bangwe because ke dilo tše dingwe tše e leng gore di kwiša moyo galalelang bohloko o noka moyo galalelang a kgomotše ka mogare ga gago a sa tla sa kgona le go botša mo tseleng gore a o ska ya mo ya mo or change tsela e so re santse re hlokomele gore re bolela jwang re hlokomele gore re tsamaya jwang and also because especially these days ya social media santse re avoid go engage contenting e leng gore e defile mebele ya rena le mahlo a rena these days go easy gore o be polluted or o be defiled just a few minutes scrolling down Facebook or wherever mahlo a gago already are polluted because you come across such filth mo e leng gore wa ikemišetša go bona di-image tše rileng but already they come into your feed so we must try to avoid such content as much as possible and if per adventure you come across such content unexpectedly while you're minding your own business immediately kgopela modimo gore modimo hlatswa mahlo a ka
my imagination, my mind, my memory, ntšha tšhila e ke e boneng ka mahlong a ka, ntšha tšhila ka mogopolong wa ka, my thoughts. Because if o tlogela tšhefi eo tšhila eo e agega ka mogare ga yona, that is why dilo tša go swana le lust along the way, o no makala mogopolo wa gago, o šetša o gopola that image e leng gore o e bone or tšhila ela o e bone, and then now, wa imagine, wa build based on that. So we must be careful gore re engage go eng or re bogela eng re bona eng. And ntho nngwe e leng gore re santse re dire ke gore re avoide go ba le di-connection or re tlhokomele di-connection or di-associations tša rena, especially tše e leng gore ga di na mogola or ga di na kopanelo le mmušo wa modimo, because those are very likely to lead us astray or to cause us to be cut out of balance spiritually. Psalms 1, or e re ruta about the power of associations. Blessed is the one who does not walk in the steps of the wicked, or stands in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. So re santse re lebelele gore batho ba ke phelang le bona mo every day, batho ba ke engageang le bona re bolela ka eng ga botsebotse, re dira eng, ke eng dilo tše e leng gore di a re kopantšha. So we must be very, very careful, because Satane o berekiša batho most of the time. If a sa kgone go kry-a a etla ka ditsela tša go fapa-fapana, a re wa go leka o sa lekega, sometimes o tliša batho ba e leng gore ba tla go fa maele a go tšwa tseleng, or batho ba tla ka meoya ya go fapa-fapana. Motho mongwe le mongwe o tla a rwele moya mo go yena, either moya wa modimo or moya wa Satane. So the moment o engage or o bulela lebati for batho ba ba so, o bulela le meoya e leng gore ba tla ba e rwele. So that is why re santse re tlhokomele our connections and our associations. So these are some of the practical ways tse e leng gore re ka prepare meoya le dipelo tša rena for go bua ga Morena Jesu, rena jwale ka makoti wa Morena Jesu. And ke lebeletse nako, because a ke nyaka gore recording e nape e be e telele kudu, a re gomele mo, and then ka session e latelang re tlo tšwela pele, because we just touch on the first way, or on how we can prepare as the bride of Christ. So mo sessioning e latelang re tlo tšwela pele ka point number 2, bjale go fihlela re di fedišiša, or re di complete go ya le ka ge moya o halalelang o re ruta, o re hlahla tseleng. So yes, a re gomele mokwe, and thank you so much for connecting. Ke a leboga kudu di-comments tša lena tše le re šelang tšona, like I said, ke rata ka kudu go di bala, go engage le lena. And if le na le feedback e le nyakang go e share, or le nyaka go dumediša fela, le ska bela ja ke dihlong, romela melaetša eo, ke a thaba go e amogela. And ke leboga kudu also for subscribing. Thank you so much, and God bless you. See you in the next session.